ndamubaza ati byagenze bite kuje kujyana ingobyi bitunguranye, arambwira ngo inkuba ikubise umwana. Ubwo namuhaye ingobyi nanjye nzamukurikiye, mpageze twafashe umwana tumujyana kwa muganga. Tugeze kwa muganga dusanga umwana yamaze kuvamo umwuka. Mu karere ka Nyamagabe mu murenge wa Inkingi habereye biteye ubwoba byarishije abanyarwanda benshi cyane. Umwana w'imyaka 7 y'amavuko yaje kwitaba Imana ku itariki 26 z'ukwezi kwa kabiri umwaka w'2026 ubwo uyu mwana yazize inkuba yamukubise. Uyu mwana ahita yitaba Imana. Ibi byabaye ku gicamunsi mu masaha y'ira nimugoroba ubwo imvura yagwaga ari nyinshi, imvura irimo imirabyo. Nibwo imvura yaje gukubita uyu mwana ahita yitaba Imana. Abaturage bavuga yuko uyu mwana yitabye Imana kuri uno munsi ku gicamunsi ubwo uyu mwana yaravuye gutashya inkwi ahitwa mu Gitinda. Uyu mwana ageze mu rugo nibwo yinjiye mu gikoni, mu kuva mu gikoni ajya mu nzu nini nibwo inkuba yakubitaga. Abaturanyi barayumva. Uyu mwana birangira inkuba imukubise ahita haburira ubuzima. Urupfu rw'uyu mwana w'imyaka 7 rwababaje abanyarwanda benshi cyane, rwarijije n'abaturage benshi cyane. Abandi batangira kwifata ku munwa ubwo abaturage batabaze inzego z'ubutabazi kugira ngo zitabare umwana bamujyane kwa muganga atarabura ubuzima. Ni mu gihe ambirasi imbangukiragutabara ubwo yahageraga uyu mwana bahise bamwihutana kwa muganga. Kumugeza kwa muganga ntabwo byaje kugenda neza, uyu mwana yaje kuhagera yitabye Imana. Iyi nkuru yarishije abanyarwanda benshi cyane, abandi batangira kwifata ku munwa, abandi barwara imitima. Bavuga yuko iyi mvura yo mu kwa kabiri igiye kubakoraho, igiye kubahekura. Bavuga yuko iyi mvura iri kumvikanamo imirabyo ndetse n'inkuba. Ubwo imvura iri kugwa inkuba zigakora hasi zikangiza. Abaturage bavuga yuko inzu zabo nta n'imirinda nkuba zigira kubera ko nta bushobozi bafite. Iyo baza kuba bafite imirinda nkuba ntago uyu mwana inkuba iba yamukubise akahaburira ubuzima. Abaturage barasaba ubuyobozi bw'akarere ka Nyamagabe ko babahereza imirinda nkuba bagashyira ku nzu zabo kubera ko ngo hari n'undi mwana uri mu kigero cy'imyaka 15 inkuba iheruka gukubita ariko umwana we ntiyapfa. Ariko kugeza izi saha uyu mwana ntago yuzuye mu mutwe ngo ni ikiweriweri abasha gukora ibihabanye. Vuga ngo iyi nkuba yamusigiye ihungabana ubwo yamukubise ubwonko bugatigita, ariko kugeza izi saha uyu mwana aracyahumeka umwuka w'abazima. Abaturage bakaba basaba ubuyobozi bw'akarere ka Nyamagabe ko baherezwa imirinda nkuba. Ninjira mu nzu ngiye guteka, mu kugera imbere y'iziko numva inkuba irakubise. Ikubise mu guhindukira agarutse muri saro kureba sanga yamukuye hamwe muri saro iramuzana imukubita mu muryango, imbere y'umuryango. Uyu mwana wabuze ubuzima bamwita Muhire Keve, afite imyaka 7 y'amavuko. Yapfuye kuri uno munsi mu masaha y'ira saa 10 z'umugoroba ubwo yapfiriye mu bitaro kwa muganga. Uyu mwana rero Imana imwakire mu bayo kandi Imana ikomeze kumurinda imube hafi. Bityo rero tubafitiye itangazo ry'iteganyagihe. Itangazo ry'iteganyagihe rivuga yuko buri munyarwanda wese akwiye kugira umurinda nkuba kubera ko mu kwezi kwa kabiri harimo imvura nyinshi cyane iteye ubwoba, harimo imvura y'imihindagano yumvikanamo inkuba ndetse urubura. Bityo rero buri muntu wese arasabwa umurinda nkuba ku nzu yiwe kugira ngo imvura itazagira icyo yangiza mu nzu yiwe, nko gukubita amatara akaba yashya, nko gukubita ugasanga televiziyo irahiye. Ibi ngibi rero mwakwirinda hakiri kare mukagura imirinda nkuba mukayishyira ku nzu zanyu. Nitwaga Kidasamura urw'inkorogoto bakora rugakonkoma, nari merereye mu karere ka Nyamagabe mu murenge wa Inkingi ahabereye amahano akomeye cyane ibyarijije abanyarwanda benshi cyane, abandi bagatangira kwifata ku munwa. Ndabakunda cyane, amakuru arambuye ni mu kanya saa 6 zuzuye. How are you? I would like to tell you that if you are new in this channel, Kidasamura Rwanda TV, subscribe, like, and I would like you to like and subscribe and do everything well. So hit the post notification, ring that big bell, and I hope you guys are okay and you will have good luck. Bye.